دما خوش به تماشاوان ایجا دیسا برنامه کردن یا دیلوکا مداب هورنه میوان من دیسا مامسته مالمسانجه وکی زانن بری و مد برنامه بری دا بحثا دوره داوی یا عثمانیه کربو 1900 و حتی 1920 ماتون دوی دمه روشا سیاسیه کردا و یا کردستانی ایجار ایروجی ام دخوازن بحثا هر دیسا یا جوی دوره حتی ایرو بحثا ترک بوینا کردا آسیمیلی بوینا کردا کرد چاوا جناوی دخوازن راکن دولت در وی کدا در حق وی کدا مامسته جوید سا هنک تشتا بوم بحث بکه مامسته تو خیرات گلو دبی واریدا تو جمرات چی ببیجی بله او بابتك گلک فرایه ام بحثا چند تشتا تانی بکن وکی تجربت و کرد بخوا باش دزانن لهر چهار پارچه کردستان کرد جاری دولتین بیشن برن و دولتا تن آسیمیل کردن حقی وان هاتنه انکار کردن ظلم دیتنه تشت به عمومی تزانیم و وکی من گفت بابته که گلک فرایه مرد دکاره بروجا بساعتا سر بپیوه کتابا لسر بنفسینه فیلما چکه پروگرام تلویزیونی چکه و بدویج چکه یعنی شبرکو هنتشتا ام بیجن نفشین بری نفشین کون دزانن مرد بیجا خی هر کس دزانه نوسا یعنی با کن نسل نوجی جواتشتا هایدار بن او تشتانه دوی به کورایی بین آنالیز کرن و لسر وان بیسکنین وکی من گفت هر چهار پرچین کردستان افتشته لی امی زیادتر لسر کردستان باکور بسکنن جبرکو ام بچک باشتر ناست کن جبرکو ام بخواجوه از بخواجوه پرچیمه بری هر تشتی لازم ام بیشن کو مثلا آسیمیله کرنا کردا بر به ترک چوینا کردا دولته مرد کاره بیش 100 سال دست بیک 100 سال بیستاوه حتی بلکه بری ویجی با آوها کی بزانین به پلان به پروگرام به پروژه افتشت کرنه او نه به تصادفی نه به کار سالکی روزکیه و هین مشخص وک عربی دبیجن هین کنکرت دما اتحاد و ترقی یعنی پشتی 1908 به تایبەتیژی پشتی ئەم بێژن 1910 مرد دبینە کو ئەو پلان و پرۆڕام دەولەتێ ئۆرگانیزە کردنە دناو خۆدا لەسەر واتشتا مناقشە کردنە و ئەف پلان ژاری دەولەتێ بەهاتنە مەشاندن وەکی من گوت ئەو بابەتێک گەرەک فرە ئەگەر مرد ژڤان خەباتێن دەولەتێرە بێژە ئۆپەراسیۆن مەسەلەن ئەگەر مرد بێژە اوانه او اپراسیوننا دما جمهوریت دج دوام کریه کرنه و مرد کاره بگشتی بجه دو شکلی وان هنه این کو مرد بجه مثلا اپراسیون فیزیکی اگر مرد بجه و این ذهنی یا جی مرد بجه فیزیکی یعنی قصات کشتن و قرکرن و اره از بحث وان بکم اره یعنی بشه که مرد بجه فیزیکی دنجی مرد کاره بجه فکری یا جی ذهنی یا جی ایدئولوژیکی فیزیکی خواست عملجه وقتا گوت مثلا کشتنا لیدرین کردان ام بیجن هن کادروین سیاسی کشتنا وان گرتنا وان اشکنجه لیکرن حتی جارنا قتل عامین ام بیجن گندیا کردکی ساده یعنی ام بیجن نشرط انسانک سیاسی بجی لمنطقه کی جارنا تشته وسا بیشتر حادثه کی چه دبت تبینی دولت و اداره قتل عام کی چه دب نمونه درسمه پیرانه گلک جین کردستان گلی زیلا و بله اره آگری و هر وکی دنیا ساسانی اره گلکن هر وها سرگون کرنا کرده یعنی مثلا خالکه منطقه کی دیگره دشینه روجا وای آنادولی وان سرگون دکه
ور وان اسکان دکه یعنی مجبوری وان لور بچی دکه وقتا وی دکه وی کاری دکه به پلان و پروگرام دکه ما جارك دنجاز بيجم خم بحث کرو مثلا وقتا وان لانادولی بجی دکه ام بيجن مالبات کردا یا چند مالبات کردا وقتا دشینا گنده کی دوی نفوسا کردا جسادی پنجی زده تر نبه بو نمونه تشتغلكن استني نافي وان دبيجم نكو كذي وقت ما انا نمساعد اكو عامل السريكيه بدون درجه بسكن ديسا مثلا حبس خانه الكي دخل مثلا تايبتي كسين سياسي كادرين سياسي دخل حبس خانه شو تاندنا مالو ملكي خلكي جارنا بيجن دارستانها اوهم بدما بيجن سالن سيده بيستيده افتشچبويه هم الوسائل داوي افتشت هنا يعني چون گند شوتين مالات شوتين دارستان شوتين حتى مثلا دولت تجبو في تشتي اون عسكري باشن عسكري لسر في تشتي ام بيجن بروشوري وان هنا يعني وقت تو گندك كردا بشوتين تو چاو بشوتين مثلا خاني چاو راحت شوت عندن لسروي او چكرنا يعني ام بيجن تعليمات نامه درخستنا علي كده مثلا خدخه كرنا ام بيجن تشتي ام بحث تشتي كونكريت لكن يعني مثلا كنجين كردا بالا مرز زياده ناكشنا بالكو ايرو ل بون مناسب بيجم يعني مثلا كردكي وك من يا وكيتا اگر باوي بشالو شابك بون نمونه زحمتك يعني ايرو بچك گوهرتن تده اللي بري 10 ساله 20 ساله 15 ساله مثلا باوي خورا زحمتك ل انقره بگره یا هر دایره کی مثلا ام بيجي هر وزارتك باخانلغه کی بشالو شابك باوي نورمال يعني اف باخل كي تشك نورمال كنجينا اللي تركاو سكريك يعني خلق بخوا انسان ما بخوجي دي دوي باوري بخورا نابينه يعني كو في تشتي بك مثلا او تشتكي بر نورماله بري حشتي للسوريجي وتشافي يا صعبو يا صعبو يعني بلدكن وتشتكي ذنبك ولا بيلاتا مثلا كندي ما يك دشو باجي دغو شوقي كي يا كا شوقه او تشتانا حبو مثلا وقتها امجي زاروكون يعني لهرداني كردستان تقريبا قندين وقتها دشون باجارك بچوك يعني قازه يعني وقتها تشي قازه كومي خوات دي بخارا دبرن شوقه كيج بيرابو وقتها دشون نيزي باجر كومي خوات شرط شرط مثلا تبيرا من وقتها مزاروكون قيمه خامك هبو كاريوي هفته جارك يا دو هفته جارك سواري جيبا خود بود هات گند كاريوي بيشين او كومين خلكي كولوزن خلكي كوم دكرن خالك رابن جارك دنج خورا وقتها او شو ديساج خورا يعني افتشتانا تابي تشتي بر اوبراسيون فيزيكيه فيزيكيه تشتي بر بسيط خويادك اللي اصل خدا نه بس چونكي او لسر بسيكولوجيا خلكي ام بيجن زار مثلا وقتها ام بيجن زاروك بوم اف تشت وقتها تدبيني من ديت يا تدي معرف بيكو فرق بك بيكو بزانه به لسر بسيكولوجيا تاثير دك خو بچوك دبينه تو مثلا وسا زاروك تكاره تاثير ده وسا بمينكو اف كنجن ما بقيمتن املت ما بكيري تشتك نايا اف كن دبل خو نك معرف خو بچوك دبينه تو زاني كردستان باكور ام زاني گله كردبونا خو ود الشيره جارنا ناويجه اوانا تشتين وكي من قلت نمو چند نمونين تشتين فيزيكينه وكيدن تشتين ذهني فكري يا جنبين ايديولوژيك هنا اوانا جي چند نمونه اگر مرو بيجه نمونه هري كو باش ام دزانن خوندنو نساندنو ام بيجن اخفتنا كردي تشتكي بربال تشتكي هري نورمال يعني نورمال ام تشتكي انساني كو بي اخفتن مرو نابل ل كردكي ندكاري مثلا الجيك الرسمي بونمونه كردي بپيوه دبستانا د با ترکان بیجن ندویری ندهشتن گلی دکرن اگر تو بپیویان بیجن حنکی خواهی بتبکرانه یعنی اوه تشتکی پر وک عربی بین عادی تشتکی نورمال بوکو ندهشتن يعني باشه مثلا سترانين كردي ام دزانن موزيكا كردي ناوين كسا ناوي جيا وانا قد خكرن حتى ام دزانن كو ناو يعني ناوين كردو كردستاني وزماني كردي يعني كردچه كردستان بتركي اف ناو بخوش قد خبون يعني نتني مثلا زمان قد خ ناوج قد مثلا ندگوتن كرد تبيرا من ام زاروك بونم خورت bun. Dugotun mesela Kuzey Irak'ta işte ayrılıkçı bir grup
ayaklandı. Yani nabece Kürt mesela Kurdar serihilda dibe grubek. Ev grup çiye navevi naxwaze. Misal yani. O zaman Irak'a heci dibêjin, an hac dibêjin. Hinci Kurdistan mesela naxwazin bêjin. Yani carna tedî istisna çedibin serek komar careki go tiştek wisa go her kesî tedî münaqeşe kir çawa merg wisa dibêje. Yani ev tiştek ku per normal navê welatekî navê herêmekê ji wan re wek tiştekî wisa kirine ku yani mêjî em bêjin Tirka vatandaş wan normal hem welatî wan normal wisa êdî çêbûye ku Ameriv nikare bêje Kurdistan Ameriv nebêje yani halûkê em bêjin Mustafa Kemal bi xwe bizzat kitêbê devê wî de bêjin genel talimatnameyên wî de di nutxa wî de di axaftinên wî de di nameyên wî de gelek cara gotiye Kurdistan İsmet İnönü gotiye êdine berpirsarê wan gotine lê wisa bûye ku îroj ew tişt wek tiştekî anormal xuya dike. تقول مثلا باشه وقت تشتكي رسمي بكم مثلا وقتها مداجي ام بي تي بلامه وقتها كتابه تبتشي تشابخانه نابي كردستان تي هوا دبي او تشاب نبا yani eli navi yani dugu Kürtüne şu kadar. O diye mesela bejin de ansiklopediye wanda kitabi wanin em bejin yen ilmin gişti da. Bele yani veki min got şu yani nav qada bu hem de em bejin axaftina rojane da dicin resmi de hem şu nifsandın çap kirin û belav kirin yekcar qedexe bû lê wan bi xwe dikaribû vî tiştî bikin mesela wexta ku yekî ku têza dewletê diparast wexta bixwaze Kurda xirab ser Kurda tiştê xirab binivîsîne bêje Kurtûn ne Kurd Tirkin filan ewana dikaribû bêje Kurd eslê xwe da Tirk filan bibe em bêjin em dizanin ku îro mesela gelek belge derketine ku di civînên wanên veşartî de ewana digotin Kurd behsa Kurda dikirin li ser Kurda mesela em bêjin tiş nivsandine ji hev re ew xwe dikarin bêjin ji hev re lê nahêrin ku Kurd bêjin nahêrin ku em bêjin eşkare ew tişt bêgotin heta yani ev tişta heta mesela par bû pêrar bû hedîsek ta Stockholm mesela jinikekê Kurda evet Kurda Kurdistan miho Kurda ji Kurdistana başûr bû navê Kurdistan bû Türk Hava Yolları biletavê ew betal kirin neştin jinik suwarê tiyareyê ve yani gihiştiye vê dereceyê bêjin şovenîzma ew tiyareyek hat tiyareyek dîsa bele İranê bele carekî tiyarek ji İranê hatibû tê bîra min hatibû İstanbolê tiyare İranê bû navê wê Kurdistan bû ji ber ku Kurdistan İran dibin Fars dibin Kurdistan li İranê navê herêmê em bêjin Kurdistanê navê tiyarê kiribin Kurdistan li rojnameyên Tirkiye navê wê tiyarê ew nivîsandibûn resmê wê kişandibûn eva çawa dibe Kurdistanê ev separatîzm yani tiştê wisa acêb çêdibin lê dervê tişta jî mesela boku Kurda em bêjin piçûk bixin heqaret li wan bikin mesela kitêbên ku bi têzên dewletê hatine nivîsîn yan jî kitêbên mesela ji alî eskera ve zabita ve hatine nivîsîn yan jî hin zanayên Tirkiyên ku têzên resmî diparêzin ji alî wan de hatine nivîsandin gelek care heqaretî Kurda dike wan piçûk dixe tabii bana dezgehên resmiyên devletê bana çê dike devlet bi xwe jî çê dike û kesên sivîl yên ku tezên dewletê diparêzin ya paralelê dewletê kar dikin ne belku wezifa wî resmî belku mervê bêjin memûrê dewletê ne lê karê ku dike her parastina tezên dewletê ne Duwa dışta em bêjin heqaretê Kurda dike mesela kitêbek em bêjin behsa Dêrsimê dike tu dinêrî mesela naşît hakkı numune yani kitêb nivîsandiye işte Dêrsim'de derebeylik dibe Dêrsimî primitivin Türkiye dibêje ilkel işte aşiretin dizin eşkıyan vesaire yani ji bo Kurdên din jî tiştê منطقên din jî kitêbên tiştên wisa hene ku eva çima wisa dikin ku Kurd bi xwe mesela wexta wî tiştî bixwîne zarokekî xortekî Kurd xwe piçûk dibîne xwe wisa dike ku Kurd yani baweriya wî dişke xwe vedişêre û yekî Tirk wexta dixwîne ew jî mümkün bawer dike tabii bi Serbiya de wexta îcar Tirk bûn xweş e ez Tirkim bextewar em milletekî mezin yani eva tabii bi sala derî dunyayê îcar tam belê yekî yani ev tişt bi sala bi 10 sala bêjin 20 40 heştê sal wexta dewam dike
او نفش نو ادي هايوان تشتي برجي تونه يعني از بحث بكم مثلا افتشتان همو paralel دمشن نكو تاني يكي دكن يعني افتشتان همو هبدو تمام دكن دقال بي تشتي ام بيجن تشتين كو بري لسر كردا هاتنا نفسانه یا كردا بخوا نفسانه بو نمونه ام بيجن بلگين لسر كردا نامين لسر كردا تشتين ادبيين كردي كتابين كردي كوبارين كردي كو بري هاتنا نفسانن وانا قد خدكن وانا ام بيجن شاوا يعني وانا ام بيجن بري هر تشتي قابا بيكيرا ببينه ويدخن حبسه وجزاء دكن و مساعدة دولة بيجن مساعدة دكن جوان دقرن امها دكن بعد الشيرن دجين رسمي ده اگر هبل ام بيجن كتاب خانه يا ده ارشيف ده وانا یا امها دکن دشوتینن یا ددن آلیکی کو وطنداجه که هم ولاتی که نورمال نکاره بگی جوان بخوینه بگره از پاشه چند مثالی پاشه از بحث بکم yani از دخوازم بیجم دولت yani دو تشتاد که یک میجی نسل نو میجی کرده بیجن اگر yani tabir غلط نبه میجی ما پیشی والا که يعني او حافظه كولكتيف حافظه كم ديفيجن وفالا دك بيشي بوكو او تشبو ويدبا يعني او تشتانا چماتين شوتانا چماتين وشارتن چماتين ايمان كرن داكو خلق هاي جوان نبا كرد هاي جوان نبا تاريخ اخو نزانه ادبيات اخو نزانه زمان اخو نزانه ودجي ويداش دبي تشتاك دن بكاو اجا او ميجي بتشتاك دن تجادك او جي او تزين كو دولته ام بيجن تشكرنا دانا برخوا بوانا ايجا تيزن تشوت يانجي وكي تيزن فالسك ام بيجن سختكاريين ديروكي ام بحثاوي تشتي بكن جبو ويجي وكي من قلت يعني او تشتين كو هنا وانجي مهادك و تشتين مثلا يعني الدولة المرد كارا بيجي هر ميثود بكاراني ام بيجن دين مثلا دين جبو تشتن مليا تركي يعني جو مليتشيتيا تركي بكارانينا ام بيجن جارنا بكردي دين نابه مثلا لا قصد مثلا جارنا دين يعني دين اسلامي تدي بيجن ام بري هافن ام هم مسلمان اللي وقتها حتى حسابي وان ام بيجن دعوه الشيخ سعيد ده وقتها محكمه بونا وان ده اوانا بمرتجبون بباشوروتي جبركو جدين رخوادي دركتنا شريعه دبن اوانا باشورونا شريعه دخوازن اوانا مرتجينا اجا پشتی سالن مثلا هفته هشته ام بجو کرد او خورتن کردا شورشگرین کردا اكو نه دیندار بون اجار دوگوتن اوانا دينسزن به دينن جماعه دوگوتن كومونيست به دينن يعني دنا خلكه ده بروپاغاندا دكن كو اوانا به دينن يعني كرد دیندار بجنابه دیندار نه بجنابه دولت ویا مانیپوله دکه یعنی من بیشتر خراب بکارتینه جه استفاده دکه جبوا تزی خود نکو راسته یا نه راسته یعنی قاعدني من قلت مثلا او ناوين مثلا ما اقول ناوي كردستان تشتوسا حتى مثلا جيشتيوي درجه كو مثلا بيجن هن تكستين تاريخي هن تكستين كو بالذات امير مصطفى كمال بخواه هن تشتغوتنا اوانا مثلا ج كتاب درخستنا من كتاب او چاپ دکن یا هن اخافتنه وی چاپ دکن او بشه کو بحث کردا کری یا کردستان ته جارنا ج درخسته مثلا ترک تاریخ کرومو تش چاپ کرن او بشه کو لسر کردستان ج درخستنه یعنی اواجی فالسیفیکاسیون یعنی خاپاندن و سختکاریه کو لسر و مسئله چه بو نمونه سعيد النرسيجي يعني تشتي وسا قالكن وكي من قلت يعني ام نكار هم يا بالكو بيجن ليه ام بيجن بوليتيكا او تدبيجي يعني بشتي جمهوريه دسبيكريه بري جمهوريه كينجي وقت تاريخ معرفه يعني وكي من قاعدني قلت دما امبراطوريا عثمانيه دما داوود دسبيكريه لهين باواكي سيستماتيك معرفه دكاربيجه دما اتحاد التاريخي دسبيكريه 1910 شونده معرفه دكاره به آواکی گشتی و سابیجه و دما کمالیست داده دوم کریه یعنی او تشتی کو گوادن من مثلا کتاب او کووار او فلان بحث کرد اصلا دو خادم دو نمونه بدم دو نمونه کو و سالن داویده من بخادی تنه یعنی نمونه پرن هر کرده که نمونه وسا
هاي جهه اللي تاني نمونه بده مثلا از چند روز بره يعني نه دمکی زو از چون انقره چون کتابخانه ملی ناسیونال بیبلیوتک جنب بیجن ملی kütüphane yani از چون تو حیات جهه هم بیجن او کوبار روزنامه کردان کو ددم عثمانیه دا درکتنه به حرف عربی ندم بیجن وانا جبر کو نسل نو یا قاعدين ما بحث كريا يعني دوي چارشوه ده جبر کو نسل نو ناخوازن واتشتا بخوینه و نکاره بخوینه جبر کو حرف لاتینی فکر کرنه حرف عربی نکاره بخوینه و دما کو حرف لاتینی درکت نجی کتاب و کووار و روزنامه و نفسانه کردی خدخه لو من نفشنو ای بری نکاره بخوینه ای نوجتونه نجفا ناهیل بنفسنه دبا امی يعني بخواندنو بنفساندن امی آنالفابet yani. اجر از تم سر مثلا دیسا کووارا هات جهه ما اف کووارنا ام بيجن ام وقت انسان کو مراخ دکن ام دجوینن دخازن وان درخن جارنا ام بيجن محمد امین بوزاسلان سیدا محمد امین بوزاسلان کووارا کردستان مثلا روزنامه کردستان جنوب نشر کرد به حرف لاتینو به اورجینال وان بو نمونه هر وها بریوی حتی دکتر کمال فؤاد او تشکر بود نمونه مساگرکن لازم خازم بیشم او روزنامه و کووارا ام حول دادن کو پیدا بکن هناك جوان پیدا بونه هناك جوان کسی جهه پیدا کرنه هن جوان جنوب چاب بونه له هن جوان هناكو ام دزانن درکتن ام بیشن کووارا کی یا روزنامه کی ام زانن درکتیه صدیست له او بخل اورته تونه يعني یک هجماره ویجی هجماره ویجی پیدا نبوده نمونه کی بیشم مثلا بیشم کووارا کو یا روزنامه کو سوریه بدرخان سال 1909 هذا الاسطنبول درخت کردستان ناوی کردستان او امزانو کو درکتیه چون سوریه بدرخان بخوا بحث که وکی دنجی چافکانی بحث کن لاف کووار هجماره کی ویجی ما پیدا نک تونل اورته تونل اوی من مثلا تثبیت کرد کو کتابخانه کی ترکیه هجماره کی هه گرینگه يعني گرینگه كنت دخازي اب كوبار قا پیدا نبو یا روزنامه نسخه کی خانه به هجماره کی تو دخازي پیدا بك د چاوکانه کی از راستاتم كنت دوی کتابخانه ده از چون ملی کتابخانه بچک شانس شي ام بين شانس من جهه بو كردكي از لور راستي كردكي هاتم ما هودو الناس كي انسان كي باش بو خص الي كاري بك من بحث في تشتكر مجاز ده كوبار دخازم پیدا بكم واز اشترى على كاربم ويشاغي وقت ما تونه باش از هاتم بالتليفون تكليا ما دومان از درج نكم نتيجه ده وي قومن بواسطه هوالك خو جهانديه و كتابخانه ليغو جور كاتالوج كتابخانه درخستنه يعني الناو هي ليش الناو هي اللي وقتاكو من مثلا من اللي جيكي خونديها وقتاكو او چافکانیاکو از لدنرم بری بحثاوی دکه لپشتی و او برپرسیار کتابخانه کلوی درنه یکی شوه نام بیشن جبرکو نوی کردستانه یا بحثا کرده دکه جور جی کاتالوگ نوی درخستیه لوما جبرکو کاتالوگ در نینه تونه کاری پیدا بکی جیوی اوی تونه او بخال لوی کتابخانه هي هبويه اللي جور برنا يا دانين عليك يا برنا يا دان عليك لي انترسانه وي جاميري تشتقدن قلت شمره قلت او زحمته دي از نكارم پیدا بكم اشترى جبركو او وسابو اللي قو از براستي تشتقدن هاتم قو اشترى بيجم قو بوي وسيله وقتها بفي تشترى مجول بوم الملي كتابخانه تشتكدن از راست هاتم کو گلک کتاب و بلگین کو ناو کردیا کردستان تدا هيا او جي گو دما داویه ده ج کاتالوگی ناو وان او کردی ج درخستنه تا وقت در دخه ام بجن یکی من کو مراخ دکه یا یکی تا یکی کو بخازه بگ جوان جبر کو د کاتالوگی ده تونه نزانه او کووار لور هيا تونه او يعني نکاره بگیجه اول نمونه کتنه يعني نمونه دن توجي هایت جه چند سال بره تدی جاره که ما او کوواره که زیاد کار درخسته پیمان لدیاربکر درخسته تدی علی کاری کر خورته که حواله کی لدیاربکر مگو هر کتابخانه درخل لی بنره چوب لین ارتبو
بالتصادفی اوجی تنی گوت او وقت از چوم پاکت کربون پاکت کربون و دخواستن بشینن بو کونیای باجار کونیای لانادولیا ناوین هایا کرده مثلا قطجتون ام جی بالتصادفی هایا مجی چه بو تشتی وسا به هزاران به صد هزاران تشتی وسا هنه تشتی کرده طالان دکن دبن دشینن کرده رمن هایا ویجیتونه بود مثلا دیسا تقول نبون منه او دوی کتاب آمده مثلا روزنامه جین جمراج کتابخانه دیاربکر شانه وقتی نکو وارا روزنامه یعنی از وقت نمونه دبن بجن یا مموزین بخواه من لوی دریدی بجن مموزین آکو احمد نظام چه بنابه کدن نفسانده بود نه نظام هنه تونه نظام نه یا احمدی خانه ازانم ايوه نو احتمال مثلا تنر بالشانطه بله او ورقرك عليه او لهن كتابخانه من جديد تبو عليه ايجار اوات تشتكي وكذا يعني بقول جوره او هنا يعني جوره ميثود وانا هنا يك جيجي كتابن كو هنجي ام بيجن بري كتابك دركتيه وقتا تشابانو تشيدبه وي دوغهرينن يعني تحريف دكنها مسجيك وام بيجن كرد هيا او نمونه ام بيجن بديع الزمان سعيد النورسي كتاب اوي مثلا جامر دبجا اي دبي مثلا اي صلاح الدين ايوبيlerin çocukları ya torunları işte güzel beje yeni Asya Nurciye Türkane kitabı çap evj beje hem Nurcine yani goyalisa veya wine vakta çap goharada debe ey Yavuzların barbarosların çocukları Yavuzi katili kurda yani kat alakavi mesela tüne goharan tahrif dikin numune musa pırın yani veki min got tane em bahs dikin و derbaz dibin إيجار جوان نمونه يا تشتكي يعني نمونه بالكي شيء از بحث ويبكم إجا وتزيك أو بخد نبيسن إيكو وان بخد نبساندنا أو جهنا أو جهنا يعني مثلا بروفيسوري وان وكو تدي أو أري بروفيسوري كابتن كوكن يا فهرتين قزري وقرزي وغلي والنظام بله يعني شو من قلت يعني أو بجورة أنا بشك أو بخد نفسينن لگور تزین خود نفسینن یا هن کسین کو باوری آوان وقت دولتی تشتاد نفسینن اوجی شکل کیه او دناوانا دا دکار ناوی تیتری و ام بیشن پروفسور به عنوانی یا دوچند به ل تشتی کو دایا برخوال لگور وید نفسینه یعنی نکو لگور راستی از تانی بحث نمونه که انترسان بکم او مثلا دکتر فریچ هیا او مثلا کی گله انترسانه بله اوج چند عالیه و انترسانه یعنی تنی نج عالیه کی من بحث کرد دما اتحاد ترقی ده سال 1913 ده بله دولت او که چکرن بناوه اسکان اشایر و مهاجرین مدیریتی yani müdüriyetek ku aşireta zedetir Kürt kastı وان yani وان iskan bike وان بجي bike يعني كردستان ده خبل ترزم بجيبك درك دن بجيبك ياجي اكو لدرك دنن وام بجيبك بالزوره يعني ياجي لغور داخواز اخوا بجيبك دايره كي جبو في تشتي ذكرن دايره كي دولتي دسال 1916 da navi veya guhertin kirin aşair ve muhacirin müdüriyeti umumiyesi aynı işte navi veya hat guhertin eğer vana hin be plan program kar kirin رولا زیاد گوکارب شید دویت شده گلک بود جبر کو زیاد گوکارب لکردستان نظم بو عشیر باشتر ناست کردن و وقتا کو از بحث دکم سال 1913 دا او یکجه اندام کمیته مرکزی اتحاد و ترقی بوده هفت کسا یک بود یعنی جبر کو سوسیولوژی دزانی ام بیشتر وقت سوسیولوژی تناس کردن خیالی جواتش تهبو وی او چند کسی نوکوی دوگوتن کو پیشی دوه اف عشیر کرد یانجی کمانی نمیدن اقلیت دنیل آنادولی دوه پیشی اف به ناس کردن با آواکی علمی اموان ناس بکن چنه لکودجین نمیدن سروکی وان کنه دینی وان مذهبی وان نفوس وان فلان بیوان پیشتی کوم او هاتن یعنی پیشی دوگوت دوه مروانا ناس بکه پاش تشخیص بکه و لگور و اجاره تدبیر ببینه یعنی بکه چاوا بکه پشتی به تداوی او دبیر تداویه اجار و دایره
وظیفه‌دان چند کسان ام بیژن زکریا سرتل پاشی بو سرتل ناوی پاش ناوی بو سرتل وظیفه‌دان گوتن توی لسر علویه کار بکی ام بیژن یکی بناوی بها سعید هيا گوتن توی لسر بکتاشیا لیکولینک چه بکی اسات اوراس توی لسر ارمنیا لیکولینک چه بکی و یکی بناوی اصلی ناوی راستین ناجی اسماعیل پاش وقت جمهوریت ده پاش ناوی خاطر پلیستر اصلیوی پلیستر اصلیوی آرناوده لی زیادتر ناوی ناجی اسماعیل لی زیادتر بناوی به امبیجن لقبا یاج به مخلصا حابیل آدم ده هات ماسکرن وی حابیل آدمی جی طلعت پاشا یعنی وزیر داخلی اتحاد الترقی وظیفه دابو جبر کو وی گلک زمان دزانی فرانسی انگلیزی آلمانی دزانی دایره ترجمه ورگراندنه یا بیژن امنیت عمومیه دو گوتن یعنی باش سکیوریته باش امنیت ده کار دکر پشتی کو او دایره و بو شانن و دایره او قسم بیژن لسر کردا یا مهاجره گوتن تولور کتابه ورگرینی اویا گله کتاب ج زمان اوروپی ورگراندن کتابین کل سر پلیس و خباتا پلیس کتابین لسر اسیمیلاسیون کتابین لسر ام بیژن اقلیتا اوروپیا دوا وارده چکریه گله هم کتاب هم راپور ورگراندنه یعنی کاریوی حابیل آدم یا ناجی اسماعیل چند ناوی وی هنه بله ویا کتابه که نویساند به نام کردler tarihi ve içtimai tetkikat yani embejin lekoline ki tarihi ve sosyolojik embejin. Letişte enteresan navi xal serne nefsand. Navi vak nivskar nefsand muharriri yani nivskar Doktor Firiç. O beni de nefsandiye Berlin Şark Akademisi neşriyatından. Yani Berlin İlim Akademisi neşriyatından. İşte mesela yani خودی گراوی اف کتاب یکی آلمان به نام دکتر فریش نویسنده و اکادمیه برلین اف کتاب نشر کردیه و اف کتاب هاتیه ورگراندن ده اصل خود تشتکوسات تونه یعنی اف کس نزانه که تشتکوسات تونه شیروکاوی از بیش ویا اف کتاب جی دناو وشانن و دایره ده درکت دایره مهاجرین هر وها کتابه که به نام ترکمنler دوی دایره ده درکت چند کتابی وان سال 1918 ده درک ettim. Ve yani hususiyete ki ve kitabı ji ve kitabı da dibece yani tabi doğru diriş bahs kelle işte giring de biz zamanı Kurdi zamanı kısa tüne yani tahlildik yani diyeceğim de filan ferhang işte lekolin ki ser çebuye Lugorku Doktor Fritz filan nivskar nizam Weber nakıldık دبیجه دوی فرهنگی ده 8000 و نظام 300 کلمه هنه جوانا او قاس ترکیه او قاس عربیه فلان فلان نتیجه ده دوی کتابی ده دوی 300 گوتنین پیوین کردی هنه نتیجه دوی زمان کردی 300 گوتنین زمان کسا yani bekir nayet ne ne tane zaman tarih avanji embejin duru direş denefsine de yani tarih kurda işte ciddi tüne folklor avan de bir tüne avacı falan milleti filan millete girdiye edebiyat avantını filan netice yani Kurdi Kurd keretiştek nayin usa tezin usa avdike deser wan desakene o duhaza bihavi beda ispat kirin icar تيش اما تبيجي دقلك محكمه دا دقلك ام بيجن او ساوجي او دكتور فيجك تبيجي هم بركودا قالك قراينه از بسوي بكم اره icar ev tabi وکی من گفت کرداجی خلک نورمال جی مثلا خواندوانه که وقتی کتابی دخونه نزانه کو ev mesele asliye وسایه yani دبی یکی آلمان یکی عالمه کی آلمان وسا نفسانه او جی خواهد جبر کو باوری وام بخواتونه بوکو اواکی علمی نشان بده عطف ام بیجن دکتر فریجی آلمانی دکه yani bu وقت بیجه تشتکی علمیه جبر وی مبسته جخواد ناوی خواله ناکه
İcar ev mesela ne dahat zanin yani. Ne dahat zanin ku ev Doktor birasti Friç kiye yeki usatune falan beba. Evet çava derket meydan. أري يعني دركتنا ويجي من بخوا انترسانا من أف كتاب وقتها من أنقرة دخان سالة هزار نحسد حفتو السيادة وشاي من كتاب أحد ذكرت شو كتاب خانة فلان ملي كتابخانة يعني كتابخانة نتوي أم بيج ناسيونال بيبليوتيك تركيا الأنقرة ويدمي أنا نظام شوايا ويدمي herkesin ne dikar bu hera. Tane ekolin dikenen bir doktora yaji tezeki dinifsinin yaji merve devletine yaji eko sınıfa daviya üniversitede ya. Evji tuzani sınıfa daviya üniversitede merve lisans teze lisans dinifsine ciberve. İzne kecma mastad. Yani var hasıl az vakta sınıfa daviya da bu haftu siyade üniversite. او حقی من جهه و از جبروی چوم کتابخانه از کتابن سر کرده گریم تشجوخا زیاده تنبون از راستی في کتاب هاتم به حرف عربی بو من او خواند كتاب دكتور فريج دكتور فريج Kürtler tarihi ve içtimai tetkikat لجبركو ويدمي زانينا من زياده تنبو من فهم نكركو او يكي چاوايا فلان بو من خواند وسما نافروك بيشترى عجبنا هاتم بيجي وقتها نافروك بيجي من عجبات لكتابي ويدمي همو كتابين كل تركيا دي سر كرده دهات نفساندن تقريبا وسابون اري تقريبا وسابون لبيشتكو هاتن اوروباي از هاتم اوروباي من خواست في كتابي ام جبركو الماني هاتي ترجمه كرن نتني يعني او مثلا خواندنا من اف كتاب باشجي لقالك جيا وقت ترك يا ايكو تايزن تركا دي باريزن بحثا في كتاب ددن وك ريفرنس نشان وك عالم المان دكتور فريش تبجا وسوسا لقالك شاف كان هذا درباز دبا مش مراكن بقول كاف كتاب المانياوي قالوا مرب بينا از لي قريان لكتاب خانه للسويد اسويتش يعني لالمانيا لفرنسا بتايبتي از قريان كتاب كوسا من پیدا نكر يعني شاش من بقول كتاب مادام جا المانيا ترجمه كرن شما بالماني تونه من پیدا نكر حتى از سر اوي فكريم يعني او فريتش دكاره بفريتش بنفساندن فلان اوي بنفساندن فلان بالترناتيفين جهه قريان من پیدا نكر النتيجه ده من سهل كر اللي دي استعجب من فهم يعني من شكر اللي من صدي صد نزاني يكون كتابك وناوك وسختي ويكي تركي اصلي خو المان اللي يكي اتحاد تراخيره كار كريوي نفسان دي من فهم نكربو باشا جارك اللي كوارك تركي ده من نفسك يكي خوند او جامر ايكواز بحثكم يعني وين نفسان دي بيجا ev Habil Adem dibece kitebek dinci nifsande binave Türkmenler o deve yani deve kitabı da her çıkas işte Habil Adem nave xo ev kriye lede aslı xoda ev Habil Adem navevi Naci İsmail'e o deve çen kitabı win dinci hene o nave çen kitabın widane Juan kitaban diye embejin yek Juan ناوی دکتر فریلیچ نفریچ فریلیچ و مهندس رولیک او ناوی چکریه هر دوشی yani دوی ev kitap her çıkar bir navi hatiye nüfsandın Türkmen aşiretleri asli xoda دوی Habil Adem ev nüfsandın İcazber ku doktor Friliç heye mugo ev ve ev kesbe de neticeyi de yani pişti ve embejin xwandina xwe ez zêdetir li ser sekirî bûm derxist ku ev Friç Habil Adem'e kitebek usad asli xwe de tunine devleti daye nifsandin ev tiştane yani her tiştê wî sexte nivîskarê wî sexte wergerê wî sexte nivîskar nivîsên ku tê de sexte çêkirî û ew mesela Berlin Akademîsî Neşriyatı nizamçı ew jî sexte min li ser vê cara pêşîn li ser 1991 de li Kurdistan Presê min li ser vê meselê tiştek nivîsan paşê li Tirkiye li 1992 de dibêjim xeyê Medya Güneşî Medya Güneşi aynı. Meğer Doktor Friç kimmiş? Bele. Medya Güneşi de her ev nivîs derket. İcar berî wê ez dixwazim çend tiştên ev camêrê ku me behs kir. Doktor Friç. Em nizanin çi nav lêkin bêjin Habil Adem ya Naci İsmail. Ev ya çend kitêbên din jî nivîsandine. Mesela kitêbek wî min gava dinê got Türkmen aşiretlerî wek nivîskarê ve kitêbê wek Doktor Friliç û mühendis Rolik
ناوێن سەختە لێکردنە کتێبێک ویە دن هەیە ئەوش کتێبە gelek mühime navê kitêbê beynelmilel usulü temsil yani em bêjin metodên asimîlekirinên beynelmilel yani navê nivîskar wek nivîsandiye von ve goç navekî sexte tamamen yani navê Hollandiyayê îcar li ser vê kitêbê tiştek enteresan çêbûye wê demê yani wexta ev kitêb derdikeve tabi têda tez behsa hin teza dike ku em bêjin çawa asimilasyon çêdibe mirov çawa asimilasyona dike referansî hin şixwe nivîskar wek Alman tê nîşandayîn teqrîben û wek tezên Almana li ser vê kitêbê sefîrê Almanyayê li Stenbolê müracaatê em bêjin diçe ji Talatbek wezîrê hundir karên hundir daxilî yani ji wî re dibêje kitêbek wisa bi vî navê derketiye lê profesorek Almanî wisa tune ye divê ev kitêb wek tezên Almana ew dike divê ew ne tezên Almanan evî peyda bikin vî camêrkiye li mehkemê derheqî de tehqiqat çê bêguman ew nizane ku ev merivê Talatê ji xwe yani Talat Gazî Habil Adem dike dibêje heta Habil Adem bo ku ev veşê re dibêje ev eslî xwe de ne Alman divê yekî macar e divê kitêba wî çap nebûye divê di konferansekî de tiştê wisa gotine Talat Bey jî re dibêje tu divê welatê Osmaniye terk bikî ji ber ku li ser vî tiştî dikare navbera me Almana xerab be ew mecbûr dimîne terk dike diçe İtalyayê îca li wir jî tiştên sexte dike ez çîroka wî nikarim dirêj bikim em bêjin şecereyên sexte velhasıl yani tiştên wî din jî hene divê yani divê babetê de li ser wî vê dawî hin lêkolîn li Tirkiye derketin kitêbên wîn din jî wekî min got yani xasê ez nexeratim 10-12 kitêbên wî hene her yekî navek lêkiriye navekî profesorekî biyanî ne Tirk yani bi vî hawî lê mesela kitêbek wî din dîsa navê nivîskar nivîsandiye Libah yani bereva ev Habil yani diye ku Habil be Libah Profesör Libah gotiye lem tiştê mühim tiştê ku Kurda vê meselede me alaqedar dike nivîsên wî kitêbên wî ku em behs dikin li ser asimilasyonê ne li ser tarixa Kurda zimanê Kurdan e û tiştê faskin tiştê sexte ne ji ber ku wê demê em bêjin ev tişt nehatin fêmkirin dewletê paşê jî dema Cumhuriyetê de jî ev kitêb wek referansekî ciddî yê ku em bêjin Akademiya Berlînê derxistiye alimekî Alman nivîsiye referans dide gelek caran em bêjin nivîskarê Tirkayê ku tezên dewletê dipalîn dibêjin yani ne tenê em vaya binêr Doktor Frisch jî dibêje ev ya tenê ne di kitêba de em bêjin nivîsa de bikaranîne herwa di mehkemeye de bikaranîne ev tiştek gelek enteresan e mesela ev dava dedekoyê ya ji devrîn kültür ocakları ev sala 1971 de derk yani davawan wê demê hat dîtin lêrtin divê kitêbê de mesela ez kitêb dedim davê yani başê goya kitêb divê davê de mesela savcî behsa Doktor Frisch dike divê Profesör Doktor Frisch işte ji wî ew kiriye ji wî neqil kiriye ku zimanê Kurdî dibêje di eslê xwe de di kitêbê de Kurdî gotiye 300 kelime ja divê de bûye 30 kelime Frisch uzanavî zêdetir yani 109 kelime kemtir kirin tedî jamêr gotiye yani 30 kelime mirîş jî dikarin qet bikin yani dibêje divê îdanameyê de yani adedekoy de divê wek Doktor Frisch dibêje Kurdî zimanek wisa tune 30 kelime ne hûn dibêjin Kurdî heye û filan tabii wan jî paşê bersir daye êku hatine mehkemê kirin lê tiştê ku ez dixwazim bêjim yani ev tez ev kitêb bi vî hawî hatiye bikaranîn heta ne tenê wê demê paşê jî di sala 1991 de belê dîsan wexta İsmail Beşikçî mamosta İsmail Beşikçî hatiye mehkeme kirin wir jî savcî bi Tirkî dibêjin esas hakkında mütalaa divê derî de jî her dîsan ev iddia heye
و بهاوی کو دوی کتاب ده هی نسیه ست کلمه دوی کردی دیسا 30 کلمه دوی هاوی بحثا دکتر فرشته که و دبیجه اسماعیل بشیچی دبیجه زمان کساهد اصلی خودش تکستونه و عالم آلمانی دکتر فرشته دبیجه یعنی نتیجه ده دخوازم بیجم کو دولت اف تز اف کتاب بخواه دایه چکرن کتاب سخته نویسکار سخته ورگر سخته و پاشش بوی هاوی مانیپوله کریه بکار آنیه و هینجی بکار تینه حتی سالن داویه لآ اگر مرا بیجه تشتکی خرابتر جی کرده بخواهی افتشت فهم نکریه جبر کو فهم نکریه مرا دکاره بیجه باشه نرماله کو فهم نکن او جی نه تشتکی عجیبه لی جارنا پس نوی کتابی جی دانه یعنی خویا یا باش نخواندنه یا باش فهم نکرنه مثلا سالن داوی ده سالن ادمین خیلی نودی ده hasat yayınları yani kitap çap kırıncı de. Evet. Vur de ve eve de de ve çapı da yani kuya ya baş ne xwandine ya baş film nekirine ev çapawiye. Evet. Min bixwe xwend hin rojnameyên Kurda de tez nêvê dabûn yani. Yani gotine kitêbek wisa derketiye ser Kurda ve kitêbek baş be. Yani ê ku nivîsandiye li ser wî xuya rojnamevanek tembel ku ya bê ku bixwîne navê kitêbê hema dibîne xweş dinivîsîne ya jî fêm nekiriye. Yani min cîkile nivîsand û ji çend aliya ve ev kitêbek sexte nivîskarê wî wergerê wî wergera wî jî dîsa xelet werger qesdem transkripsiyona wê yani. Divî warî da destmeda filmek jê ye İsmail Bêçî wexta ku li mehkemê xwe diparêze di wir da behsa doktor fîj dike û navê te jî hil dide haya te ji vî heye gelo. Xwe dawiya bername xwe de jê em ê wî filmî nîşan bidin. Belê. Haya min heye bi vê hawî min gava dinê behs kiriye ew nivîs cara dudiya di medya güneşî de di 1992 dudiya de derketibû. Wê tam di wê demê de İsmail Hoca jî her diçe mehkemê tê wî mehkeme dikin û tu zanî wî sûcdar dikin û li ser mesela Doktor Firîj dîsa savcî dozger em bêjin îddia xwe ji nû ve dibêje işte Doktor Firîj gotiye zimanê Kurdî sî gotinin û İsmail Beşikçî bölücîtî separatîstî dike behsa wat tişta dike İsmail Hoca ji berê de vê meselê êdî jê az bû ya Firîj her serî değişine. Wexta wê nivîsî xwendiya pir kêfawiyatê ji min re namekî nivîsam. Got ev tam ez yani wexta ew mehkema min e ez viya li ser bisekirin kêfawî hatibû yani. Wê hawî haya min jî çêbû. Ji min re namek nivîsam. Baş. Gelek spas dikin lê gotinek te dawî spas. Wexta em bername xwe bi wî filmê ku di mehkema İsmail Beşîrî hatiye kişandin em bi wê dawî tînin lê bimîn di xêr û xweşiyê de. Hem üniversitede profesörler böyle söylüyordu hem de iddianamelerde Kürtlerin olmadığı, Kürtçenin olmadığı söylenirken Doktor Firîj temel bir kaynak yapılıyordu, temel bir dayanak yapılıyordu. Alman şarkiyatçısı Doktor Firîj dediğine göre, Alman şarkiyatçısı Alman bilim adamı Doktor Firîj dediğine göre bir de Doktor Firîj'in önüne bir takım uzmanlarla kuruluyordu. Alman Bilimler Akademisi Doktor Firîj, Alman Bilimler Akademisi üyesi Doktor Firîj'in dediğine göre öyle söyleniyordu. Aynı tavır, aynı düşünce, aynı davranış esas hakkındaki mütalada da var. Efendim biz Doktor Firîj'in kimliğini öğrendik. Kişi olarak ben Doktor Firîj'in olmayabileceğini düşünüyordum. Bir böyle bu isimde bir Alman şarkiyatçısının olmayabileceğini veya varsa başka kitapları nedir? Veya bu kitabın Almancası nedir? Almanca yazılmış sonra Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap öyle söyleniyor. Bunu araştırdık. Araştırmalarımız son derece ilgi çekici bir sonuca vardı. Doktor Firîj diye bir kişi yok. Doktor Firîj 1918'de bu kitabı yayınlamış bir ittihatçı.
1918'de kitabı Doktor Firiç adıyla yayınlanmış. Aslında bir Osmanlı, muhtemelen bir Türk, bir ittihatçı. Tabii böyle bir çalışmayı işte İsveç'te, Almanya'da arkadaşlarımız yürüttüler. Alman kütüphanesine baktılar, Fransız kütüphanelerine baktılar. İsveç kütüphanelerine incelediler. Doktor Firiç diye bir insanın, bir Almanın olmadığını saptadılar. Bu isimde yazılmış bir Almanca kitabının olmadığı da saptandı. Kürtler, Tarihi ve İçtimai Tetkikat kitabın adı. Ama kitap Kürtlerin Türk olduğunu, Kürtlerin Türkçenin bağımsız bir dil olmadığını, Kürtçenin 30 kelimesi bile olmayan bir dil olduğunu, son derece ilkel bir dil olduğunu söylüyordu kitabında. İsveç'ten arkadaşlarımız, Mangisan isimli bir arkadaşımız bunu inceledi ve sonuç gerçekten Türk Üniversitesi bakımından son derece ayıp, büyük bir ayıp. Bu resmi ideolojinin beyinleri nasıl çürüttüğünü gösteriyor. Resmi ideolojiye göre düşünen insanların kendilerine güvenemediklerini, kendilerine güven duymadıklarını gösteriyor. Çünkü kendisine güven duyamıyor, söylediklerine güven duymuyor, bir Alman adını kullanıyor. Eğer Alman ismini kullanırsa, Doktor Firiç ismini kullanırsa söyledikleri daha inandırıcı olacak. Söyledikleri daha güven verici olacak. O bakımdan Doktor Firiç adını kullanıyor, kitabını